Danes smo 23. julija in danes ob 13. sem za en mesec dobil spet blokado na Facebooku, ker so mi, danes je hajka na mene, danes gledajo, ko sem jaz v celem letu kaj na Facebook napisal. Pa ste 10. aprila sem delil nek video, ki govori o fair playu in ženski sodnici. In ta video sem pospremil tam z neko, rekel, všečno frazo, tako, vodebovsko, ker ni bilo faula, ženska pa penal sodila, boste videli. Ženska ne more biti sodnica, še najmanj v fuzbalu. Sprav en stavek. Zaradi tega stavka, enega sem dobil blokado za en mesec. Potem pa dobim še čez par minut še eno obvestilo, me pa pred 4 meseci nekdo vprašal, kaj si mislim o moški homoseksualnosti in pedofiliji, če sta kaj povezani. To me je vprašal, jaz mu pa tako nedolžno odgovorim, moška homoseksualnost in pedofilija sta v visoki korelaciji, drugega ne morem reči. Paste, to sem rekel, napisal 2 stavka in meni napiše, kršili ste standarde Facebooka. Paste, jaz se s tem ukvarjam. Pri meni so tudi pedofili, tudi geji in vem, kako se pedofilija in homoseksualnost prepletata, ker je ojdipalno marsikaj narobe, ker so v ozadju spolne zlorabe. Mnogi ratejo homoseksualci zaradi tega, ker so bili spolno zlorabljeni kot dečki. In če se je to zgodilo, so pa tudi sami potem nagnili k tem, recimo, če so geji, k spolnim zlorabam. Ne vedno, ampak je korelacija. Ne govorim na pamet. Paste, en mesec blokade in to zaradi te sodnice. Zdaj ste pa vi pogledali, gre za tle en portal Sport, ORF Sport, pa neko tekmo kadetov, ne vem, Turki, Galatasaray, mladinci, pa si poglejmo, kako je ta sodnica kiksla. Ejte. Kadeti, kapetan, vodi, pade, sodnica, piska penal, sodnica, piska penal. Ni bilo penala, tip je sam padel, sam ve. In zdaj bo ta tip streljal penal, sodnica je usrala. In lepo bo pravilno, mladinc, stran brcno, tako ko se zadeca spodob. Evo, baba bedak izpade. Paste. Jao, ne more sodnica biti v fuzbali. In jaz to lepo iskreno povem in dobim blokado za en mesec. Pa če te FDV-ke, pa Mirovni inštitut, ki stojijo za temi blokadami na Facebooki, če to niso budale, popolnoma nerazsodni, če nimajo nadjaza, gravitirajo temu eno psihopatijo, pa te morajo eden ured spraviti. Kaj, lejte, mene je note zjebal. Un Lešnik, moj mentor, 2001, me ni zjebal, jaz nisem doktor, sta pa 2 družinska zakonika padla. Vi meni najedate živce toliko, da nikoli feminizem ne bo nikamor prišel, ker bom jaz srce iz sebe dal. Zato, ker ste pokvarjene kot kvardl. Geji, lezbike in feministke. In mene jebete v glavo. Jaz sem pa dobričina. Ampak, lejte, pošteno mora zmagati, dobrota mora zmagati, moralna razsodnost mora zmagati. Sad ste najebali. Ampak čez en mesec.